Ана құмдық күймен енеңізген азыр Манас кече Бишкекте чаккан чогат колу. Манас келип калды. Ана түштү. Салды оны айене көтөрүп атканда өлдү да оны кара. Түшүп көтөрдү. Көк атам чогуп кетти тура. Жандар ака бирөөнүн үстүндө турат, мини ана көк эме көккө бир деген колу. Аңгол жыгылды. Аңгол салат эле ана ташы брат колунда тээк бар экен эле. Ana geldi ulan bu ona saldı onu. Kim saldı? Çok forma, Bürküt ha? Jandar aka. Aldı. Bana tepeyle dayak. Saldı diyor senden biri. Düşüp ketdi odan daga. Yok. Jandar aka negar olup ketdi. Saldı bana saldı onu.